ST Media ikwethulela i-roadshow enkulu eJohannesburg eKagiso ngaphansi kwesihloko esithi nangu Jesu ngomhla ka-30 August 2025 starting from 10 a.m. till late. eKagiso i-address khona ithi Kagiso Drive. ST Media ikwethulela i-roadshow enkulu eJohannesburg eKagiso ngaphansi kwesihloko esithi nangu Jesu ngomhla ka-30 August 2025 starting from 10 a.m. till late. eKagiso i-address khona ithi Kagiso Drive and Brick Street ngaseLusham Hostel. Kanti ikhulumo ezobe zikhona umfundisi uManqoba Nhleko all the way from Durban kanye nomfundisi uModisane from eKagiso. Kanti umculo nendumiso ukhona Minister Faith Ngwenya Amahleshezi nokulunga Nxumalo khona Amandla Msomi Leboho Mabhozo owaziwa kwi-God Army. Kanti for more details 0788 417 844 or 067 732 2417. Asibonane khona Kagiso Roadshow. See you there. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngu-ST Okadlamini. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje esesiphile leli thuba leli. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu ke akanigcine anibusise lapho emakhaya. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. This is another beautiful day and we are joined by i-guest ethu entsha eqalayo ukufika la kithi la namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu namhlanje ngomsebenzi wayo. Lokhu qhubeke njalo. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Before we start our show, I would like us to pray because yonke into esiyenza la asizenzeli thina kodwa senzela the creator. So kuzo zonke ingxoxo ixoxwa la sihlezi sifisa ukuthi mazifinyelele inhlizweni zabantu, sithinta inhliziyo zabantu ngokuhlukahlukana kwazo, kondleke imiphefumulo njalo njalo. So siyabonga ke bazalwane, ake sibonge uNkulunkulu ke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Siyakubonga moya ingcwele uNkulunkulu wethu namandla onke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu awunalo iphutha, konke uyakwenza ngokwamandla akho, futhi akekho okuqalelayo even esikhathi nendlela owenza ngayo. Ukhandile isikhathi maqede wangalimithwa isikhathi. Siyabonga moya ingcwele uNkulunkulu wethu namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nakule testimony namhlanje we pray, my Father, udumo mayilibuyisele likhombe kuwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu omuhle, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu ingcwele. Amandla nodumo nenkazimulo konke kungokwakho. Siyabonga baba, asinakho nokuzibonga ke ngawo wonke umsebenzi wakho omuhle owenzayo. uNkulunkulu wethu ingcwele, bathi besibonga thina sibuyisele kudumo. Siyabonga baba wethu ingcwele ngegama likaJesu. You share your glory with no man in the name of Jesus Christ. Siyabonga baba wethu in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Siyabingelela ke bazalwane once again egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke. Ningakhohlwa ngomhla ka-25 October sizobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall, la khona siyobe sikhonza uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Memekani ke bazalwane egameni likaJesu Kristu ngomhla ka-24, 25, 26 imvuselelo yomthandazo eSoweto Inkonjane Primary School siyobe silapho. 24, 25, then 26 it's going to be a night of prayer. Memekani ke bazalwane kuphi na kuphi la nisuka khona. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje nginosisi oqalayo ukufika la namhlanje. Angithethe lithuba
ngimamukele bese ngimbingelela. Sisi, ngiyakubingelela. Amen. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu. Ngicela nje ukwenza nje ukuze ukwazi ukukhuluma straight direct to your mic. Ukwenzela kaso. Ukuze bakuzwe kahle abazalwane lapha emakhaya. Yes. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila futhi. Siyaphila kakhulu. Asikwamukele mama. Sibonga uNkulunkulu ngokuthi ufikela uzoba nathi la namhlanje. Kwabaqala ukukubona nje mhlambe sinoba namhlanje. Hayi. Ngiyabonga nami. Igama Ellen Ngwenya. Yes. Ngihlala eSoweto. Okay. eZola. But ukubuya kwami ngibuya eZimbabwe. Okay. Yes, siswami namhlanje ethe awuzivakashele lapha kwi-show yethu, show yabazalwane kangithi nje platform yabazalwane at large, from different denomination la khona abazalwane bahlangana khona ukuthola izinto ngokuhlukahlukana kwazo. Namhlanje usilethele i-testimony yakho othe uphe uze uzosipha yona i-testimony yakho about ubungoma, if I'm not mistaken. Yebo. Yes. Mhlambe ke mama usithatha usibeke ke mhlambe wena urelate kanjani nobungoma kuze kufinyelela khona ke inkosi isikhipha khona isikwenzo wayo. Okay. Usho angazi ngaqala ngongoma ngiqale. Na siqale nje la iqala khona. Yes, because ngiyabazi abazali bami labahlupha bazobe sebethe hey no khona okusalile awumnikeke zange isikhathi esanele njalo. So la qala khona nje silande khona up until ize ifinyelele la esikhona khona namhlanje. Okay. Yes. So ngizoqala ngokukhula kwami. Yes. Ngikhule ngihlala nogogo. Okay. Umamami ubekhona but ubengumuntu osebenzayo behlala emsebenzini. Okay. And mina bengihlala emakhaya. Okay. Umamami yena ehlala eTown. Okay. So bengikhuliswa ngugogo. And ugogo wami ubengumuntu oright. Okay. And okwazi ukukhulisa abantwana. Ngikhule ngenhlonipho. Yes. But mina yimi ebengisuka angazi kumbe ngusathane oyini. Bengumntwana othanda ukulwa. But ngikhulele emzini oright. But mina ngithanda ukulwa. And ubungeke usho ukuthi ngiyintombazana. No. Indlela bungakhona. Hey. Angazi yazi bengilwa nabafana. Like ulwelani bangwani? No, like laphana bekuba yi-competition uke wabona ukuthi mawuyintombazana vele ungafuni ukuthi wena uyashaywa. Kumele uzilwele nawe. Okay. And ungamisani namanye amantombazana. Kumele umisane nabafana. But into emangazayo bengithule. Ukuthi umuntu obuye kudeni uyathi hayi liyamsukela. Yazi bengine respect angithi. Ebengasomuntu obangumsindo no. But bengisilwa. So abantu babethi mabebuya noma kuba nama report bebengabelieve bethi bayanisukela ngoba mina ngumntwana ne respect oright. Yeah. Kodwa bengazi ukuthi mina ngiyashaya. So ugogo wami behlala ethetha amacala. Ubebiza ugogo wami ukuthi ubethetha amacala nje sonke isikhathi. But kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiyasuka kugogo wami ngiyangapha kibo kababa. Okay. So kibo kababa besihlala no mamncane kababa. All right. Because ugogo wami uzala ubaba washona kudala. Angimazi even umama wami naye kamazi ngoba ushone ngabo 81 or 82 mangaphamanisi. So ubaba wami wakhuliswa ngumamncane wakhe. Okay. So umamncane wakhe yikho abesesithi kungcono sibuye mina no sister wami azosikhulisa naye because ube nabantwana bakhulileyo. So uyabona
ubedinga ukuthi naye kube nabantu axoxa nabo yabona so wathi uzokhulisa thina so wasithatha mayesithatha laphana enina besebenza eTown yena wabe sesihambisa ngaphi emakhaya emzini wakhe sayahlala nabantu ababheke ini umzi wakhe yena wayebuya like ngama holidays okay so masifika emzini wakhe yo bekune respect bebengama Christian ngaqala ukuyisontweni Assemblies of God ngapha gogogo wami ebengikhulele khona bengisonto eRoma but mase sifika ngapha sasesi Assemblies of God ngafika umntwana lwana othanda isonto bengicula nasesontweni so beku right Assemblies of God beku right and then sahlala lapho kwabe sokufika isikhathi sokuthi ubaba uyabuye uzosithatha yabona and ubaba maye ubuye uzosithatha akazange like wacela ipermission ku mamncane wakhe ukuthi sengifuna abantwana ngizozigcinela ngithi wabuya wazosithatha engakwazi mamncane wakhe so sabe sesihamba kobaba masifika kobaba ngale ayi into zatshintsha ubaba bekuhlala step mother wakhe ubaba yena wasuka waza ngapha South Africa so ngale bebesonta isabatha ya nakho safika sasonta ngazi ngicula nasesontweni umna wami wayicula nasesontweni but kwabe sokusiba ne different lapho mina ngasuka ngagula ngangigula brother ngangine chicken pox like uyabona liyani esibhedu umzimba wonke uyabona esizilonda liyani nganginjalo so kusho ukuthi umama wami kwasokusiba khona umuntu omtshelayo nogogo ukuthi no amande othatha abantwana lizofelwa ngabantwana cause ngale ikhebe benganayo ko baba angithi ubaba akekho kulogogo akekho umuntu ongaba nendaba nathi khona babe ngasibo bantu laba aba violent but uyabona abantu laba banganakhe nomntwana ukuthi ugezile unjani no babe nganandaba nakho lokho angithi kwakunjalo so umama wabe sebuye ezosithatha mama ezosithatha sabuyela back kugogo ozala umama masibuyela ngale kugogo hayi ugogo wafika wasikhulisa ngoba ugogo nguye osikhulisile kahle kahle nemaye esikhulisa laphana mina lokho nginjalo ngumntwana olwayo ngithi but hayi kwabuya kwatshintsha ngase ngiba umuntu angazi because okuyikhula ukuthi lokho engikhula kancane lokho engikhula kancane okay sahlala kugogo wasikhulisa ugogo babuya futhi abakibuka baba komamncane wakhe umamncane wakhe setshonile ngithi so mayisetshonile lapha na before atshone wabatshela ngesikhathi mayigula ukuthi ngicela lithathe abantwana baka umntana mina ngithi libakhulise libafundise ngoba sinsilina lingala abantwana libakhulise nini babuya bazosithatha so sithema sifika ngale uanti wami akanamntwana and uanti wami akananembeza ubamncane wami ube nomntwana ube mncane umntana wakhe ubamncane wami ube bully ube abusive wangi-abuse ubamncane wami wangi-abuse yazi ukuyabona mawungumntwana like ube ugcina umntwana lwana ongathi like engathi ngumntwana lwana osunolaka uke wabona the way ubamncane kade entreata ngakhona uyazi ubamncane wami ube sejikile wamphatha like njengomfazi omdala okumele kade into zonke zasendlini bengimake sure ukuthi ngiyaclean before ngiyesikolweni like isikole bengifunda kuso besisiba nama uthola ukuthi this week ngine ekseni ngishayisa emini next week ngina emini ngishayisa ntambama ngithi so bengithi mangingena ekseni ngizohamba ngiyesikolweni then mangijika lapha ngishayisa ngo12 mangijika kuzomela ukuthi ngiqale ukuba busy ngama veggie wakhe kuzomela ngihambe ngiya thayini ukuya gayisa imilimila angazi ukuthi lapha lekubiza lengathi yini like ukuthi
Ummbila mawungaka grindwa lapha yabona. Oh yes. Le khanda imilimili. Ehe. Ngiyayibona. Esobe ngiphatha i20 kg. Ngiye khona esigayweni. 20 kg and at that time bengina 14 years mangaphambanisi. Sure. Ehe 14 years. So ngihambe ngiyothatha imilimili uma kungasemilimili ngiyothatha inkuni. Yabona? Maybe I distance yakhona sengathi from yabona mawusuka Joburg usiya Melville. Yeah. Ehe I distance yakhona ibingaba njani. Ngiphethe ekhanda. Ubamncane wami ubenganandaba engishaya. So kwaze kwafika isikhathi sokuthi no, it is enough. Ngiyamshiya ubamncane. Ngoba the way amphatha ngakhona sengijike ngaba umuntu omdala. And ngangiphume neringworm. Ilokhu ngidla iyahamba. But ubamncane wayengana care ukuthi ethi asambe ekliniki or sambe edoctor'ni ubengana care. Ubenganandaba yazi. Ukwabona ugcine sukhathalelwa ngama neighbors. But ngapho uhlala nomuntu omdala. But ubengana care. So ngabe sengisiya kukhulu wami. Vele abantu basebengitshelile ukuthi no wena hamba because babebhekile ukuthi ngiyahlupheka yazi. Babebhekile. So vele basebevumula ukuthi no mabe ngikho hamba wena. Okay. So bathe mabe ngekho kwakumele ngingene isikolo ngo12. Ekseni bashiya imali ukuthi nginjani ngihambe esigayweni. Then mambuye esigayweni ngizobuya ngisiya esikolo. Mina just imagine ukuthi ngathatha imali yabo ngayibeka. Angizange ngaba lengqondo lana yokusela ukuthi umbe ngithatha imali yabo ngisebenzise no. Ngayithatha ngayibeka imali yabo. Ngaphuma ngahamba ngakubani ukhulu wami. Okay. Ngamtshela sonke istory umkhulu wami ngamtshela sonke istory. So umkhulu wami wasesithi uzoyenzani? Uzobiza i-meeting. Ubamncane abuye bazokhuluma. But ukhulu wami naye washo ukuthi yena ubengayithandanga indaba yokuthi siye kuphi kubamncane because ubamncane lo ubengasiyo ozalwa nobabami. Omama babo yibade bengama sisters. Uyabona? So bengana khena. Okay. So mina ngasembona ukuthi no sokulate. Lapho umkhulu azobiza khona i-meeting ngizobe nginjani uzongibulala phela lo bamncane. Ngabe sengihamba endlini kagogo wami. Ugogo wami wantshela ukuthi kwakona ngihambe ngiyothatha imali kuma laba barentayo. Ngabe sengihamba banikeza imali ngithe mangibuya ngabuyela ngale kubamncane because ngangiziyathatha ini impahla. So ngathi mangifika ngale ngahle ngalala ngipheka vela. Ngapheka. Ekseni bona mabephuma mina ngithatha umntana nabo ngamshiya nestido. Mina ngathatha impahla zami ngaphuma ngahamba. Ngabe ngidlula kukhulu ngamtshela hayi khulu mina ngiyahamba. Imali ngitholile angeke ngisakhona ukulinda. Yikho kubuyela kwami ngisiya kuphi kugogo zala umama. So mambuyela kugogo zala umama. Angisazange ngafika ngahlala isikhathi eside kugogo zala umama. Or maybe ngahlala angisazi ukuthi 1 year ngabe ngayifikisa angisazi but angisihlala ngesikhathi eside. Yikho ngabe sengiyabuya ngapha eSouth Africa ngibizwa ngumamncane wami ukuthi ngizomgadela ingane. Decide, okay. Ehe. So mangibuya ngapha ngabuya ngasebenza because umamncane wami ube sapreg that time. So ngasebenza just okwesikhathi sonese engakabi nomntwana. Okay. Ehe. So ngasebenza kusho ukuthi ngasebenza 3 months then umamncane wabe sethola umntwana ngabe sengiqala ukugada ingane yakhe. Yabona? So hey nakho kwabanzima ukuyabona ukuthi ma ubusujwayele futhi ukuthi noma ungasebenzanga isikhathi eside but ubuzisebenzela. Yes. Kunzima ukuthi uyeqala lawulwa ngomunye umuntu kuyabona. So umntana ke ngamgcina I'm sure 1 year angazi ukuthi wayini ngayifisa angazi. Ngabe sengiya dinga umsebenzi ngathola umsebenzi. Ngabe sengidinga indawo yami nami ngahlala endaweni yami. So lapho mangihlala endaweni yami isikhathi ngaqala ukusebenza nami ngabe sengihlangana ne boyfriend. Yeah, so isikhathi sahlala sonke
ngabe sengiba nomntwana, saba nabantwana abayi-2. But kwasobe sifika isikhathi sokuthi ngiyasuka besihlala eCresta, sasuka eCresta sayi Cosmos City, sasuka eCosmos City mina ngabe sengisiya eSoweto ngoba abantwana bami bafunda eSoweto, so ngabe sengisiyahlala eSoweto. Hey, so masiqale eSoweto yikho-ke lapho ijeni yami lapho eqale khona. Bengumuntu osebenzayo, bengingumuntu ohambayo nase-church and bengumuntu okhulekayo. But ukukhuleka kwami ngicabanga ukuthi beku-empty ngoba bengihamba nakuba prophet nezinyangeni. So ngabe sengihambe esontweni bengikhuleka impela isonto ade ngisonto bekukhulekwa lanxa ibingekho holiness, ngwana holiness esontweni yakhona ngithi but bekukhulekwa uyabona. So bengingumuntu lwana oba nama vision. So even namaphupho ngiba namaphupho impela. So kwabe sokusiba khona umuntu othi hey yazini asike sihambe uye uyezwa ngempilo yakho ukuthi wena unjani, kwenzakalani empilweni yakho, yabona. So angizange ngiyale ngoba umuntu ebuye ngitshela cause njengomuntu wama vision, umuntu wamaphupho uyabona. So ngasuka ngacabanga ukuthi hey zikhona maybe into zami ezitraphiweyo cause uNkulunkulu bengingakabi kwazi ukuthi vele makukhulunywa ngoNkulunkulu yini kahle kahle, noma even though bengisonta but bengingakwazi kahle kahle. So wabe buya umuntu wangithatha sahamba endungisaphi esangomeni, and isangoma sakhona nasesontweni ngumfundisi uyaprofita nokuprofesa. Yazi masifika khona vele sifika nje wahle wathi kimi yebo Mthandazeli, yabona esho kimi ngathi waye uthi Mthandazeli, wabethi hayi ngiyakubona phela wena unesipho sokuthandazela, kumele usize abantu, kumele ukhulekele abantu, but ngiyabona ukuthi kuhlangene ledlozi phakathi, but ngizokusiza, yabona. Angizange ngiyale brother cause ngasuka ngacabanga ukuthi hey yazi isipho engilaso mase ngikhulekela abantu, uyabona. Kwasekungathi kufuna ukuba like i-competition nje engase ngifuna nje empilweni yami, yabona. Ngavuma ngiyalanga, and ubaba lo vele wahle wangifaka nasesontweni yakhe ukuthi ngihle ngiphenduke esontweni yakhe, ngishiye ngapi abazalwane nga ngibuye eapostolini. So okay, manje masengiqala ijeni yami ke lo baba lowu waqala ukunikeza izihlahla konke izwatsho. And mina lezi zinto azingisebenzeli brother. Ngangithi mangifika ngizisebenzisa kube ngathi ngisifakela ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Inkosi yami. But kube khona inhliziyo engithi hayi wena ungamameli lokho. Wena carry on ngejeni yakho. Okay. Ubaba lwana nginikeza izihlahla, and ubaba lwana wabe sentshela ukuthi uyabona ukuthi kuyaliwa lapha phakathi kwesithunywa nedlozi. So kumele ngisicele emadlozini ukuthi beze beyivule indaba yami yokuthi ngibe yini umthandazeli. Angithi okay, hayi ngavuma phela lama, ngithi angazi lutho, ngiyavuma nami. Ngavuma. Ubaba lana manje waqala ukuthi kumele uzoyenza umsebenzi lo esiwenzayo, ngithi ngokuthi abantu abadala bengivulela indlela zami. Njengomuntu one gift of prophecy something. Okay. Hayi ngiyalanga. Ngavuma. So wabe sesithi kungcono okwamanje umsebenzi ungakafiki, carry on ngembiza lezi engunikeza zona. Kwakuphuzwa izimbiza brother. Kwakufuthwa. Kwakuthiwa cleanwa neziso. Uphalazo. Isonto leli. Isonto, yazini. Okay. Hayi, ngenza kanjalo nami.
and ngase ngimntulwana oshaya angazi umbeyazi ithiwa isithundu ngase ngishaya nesithundu and into yamangazayo mangishaya isithundu angithi ngase ngiqala ukubhema isinefu angithi yabona ukuthi isithundu lezana sihlanganisiwe like into zesintu eziningi yabona phela mangishaya into zesintu leziyana nogwayi uyafuneka eduzane so ngase ngibhema nesinefu then kwabe sokufika ilanga lokuthini kumele kwenziwe umsebenzi kwakunguDisemba so umsebenzi lo kwakumele ukuthi ngiwenze ngoDisemba so mina ngase ngithi no ifamily yami abakwazi and nami imali anginayo ithi silinde ngithola imali then ngizoyenza umsebenzi because yena wayefuna ngehlanganisa lelinye ithwasa umsebenzi wakhona ngoba phela nje unamathwasa amaningi so ngase ngithi hayi mina nizowenza ngiyi-1 umsebenzi wami but ngangikhontina ngihamba kuye sathi siyagida brother and mina ngikwazi ukugida but ngafunda ukugida ngoba ngabona ukuthi like ma usu-engage umoya lo angithi noma ungakwazi ukugida uzobakwazi phela sungenwe idimoni uke wabona uzogida uzobakwazi vele so sasihamba siyegida kubaba lwa ngoba sasithi masitshayise church just imagine sitshayise church bese siye endlini yakhe siyagida ngapha siphume church so mase siye church vele ngihamba ngiphethe ibhegi ngiphethe into zokugida ngiphethe ichoba ngiphethe amathwayini ubuhlalu ngiphethe amabhayi ngiphethe nenduku sesiyagida phela masiphume esontweni yazi okay kwabe sokwenza umsebenzi kalo kwakumele ngimixe nayo umsebenzi wayenza umsebenzi wakhe and mina ngizange ngihambe emsebenzini wakhona wayenza umsebenzi wakhe owami sawuhlelela ilanga ukuthi sizowenza ngoJanuary so lapho bekunguDisemba ngingakawenza umsebenzi brother ngisalungiselela yikho ngathi mangilele ebusuku kwabe sokuyabuya iphupho and iphupho lakho nalabuya kwangathi like ivision into engizibonayo nje ku screen engathi ngibona something ku screen so kwaqala kwavuka ivoice ngezwa thwa God is angry ukubona ukuthi like makufika ivoice uyaba novalo like ukuthi kwenzakalani ibuyapi kwathiwa God is angry mina ngaphendula ngathi uNkulunkulu uzondile wathi ngathi yindaba wabe sesithi okay waqala wafaka ngabona like ngathi ngibona ku screen ngabe sembona ama celebrity lapha eSouth Africa angu3 but angeke mention amagama abo because angithi bangaze basibophe but bayi3 and ngabafazi bodwa 1 she's a gospel singer and abayi2 bayizangoma and ngabantu laba like aba popular lapha eSouth Africa uyabona so then lo igospel singer akazange wangitshela ukuthi yini inkinga yakhe angithi but wangitshela ukuthi umzondele laba abayi2 wabe sembonisa like waviewa indumba zabo yonke into everything iphakathi everything wangibonisa wathi uNkulunkulu akufuni lokho God is angry yabona so mina kimi akufiki ukuthi okay ngoba nami ngisiya lapha maybe uNkulunkulu ungizondele kulokho yabona mina ngithi sengikwazela bana angibonise bona indumba zabo okay ngase ngithi okay hey because into engazibona phakathi zazithusa zazisabisa manje and then wavala wabe sesithi nawe ukuzondele God is angry ngathi mina wathi yazi wangibonisa ngigida and ngiyabonga ukuthi mangigida into engangigida ngigqokile ngiyayibona ngamfaka iattire kanje eyibona le okay yona leso so bangifake iattire ngangigida ngifake ubuhlthayini lezi zinto ezinqatha lezi enyaweni lezi kuthiwa ngamani mahlwayi lokho okurasayo mawugida khona okuyana okurasayo bengifake khona
So ngapha konke ama-beats phela ngifakile. And at that time ibingakayenzeki into le, ngangingakazigqizi lezi zinto, but mina ngaqala ukuzibona ngaphi ku-vision le, uyabona. Okay, so ngangitha abantu bashaya izandla, abantu bengirawundile so bashaya izandla, kwathiwa God is angry. Kwaphela ngavuka, yazi ngathi mangivuka ngathi phela yazi indaba yami iya ekudeni, it's not good, uNkulunkulu akayithandi. Ngikhuluma ngiyiwani lapho, but mangikhuluma kube khona enye ingqondo yabona ethi hayi wena ungamameli lokho, it's just a dream. Akwenzeki lokho, it's just a dream nje, wena move carry on ngento zakho. Yes. And phambi kokuba lifike futhi i-vision le angithi ngangike ngaba namaphupho 2 angitshelayo ukuthi shiya into zokuhamba izinyanga, shiya into zokungena. Noma uhamba izinyanga, uhamba abaprofeti, impilo yakho istakile, ime one indawo. Ayikho into ephumelelayo empilweni yakho, shiya lezi zinto. Ngaze ngalethelwa like ne-gospel song, yabona. Okay, but kimi akuzange kwasebenza, ngifuna uqamba amanga. Kwakukhona inhliziyo entshelayo ukuthi no, le into ayikho right. Kube khona inhliziyo entshelayo ukuthi hayi wena yenza izinto zakho. So mina nganilandela lethi yenza izinto zakho. Ngoba nabantu ngangithi mangibatshela ngithi babethi no, wena ungugobela wena. Babembiza ngamagama abafuna ngawo. Abanye babethi gogo, abanye babethi gobela, uyabona. So nami ngangithi mangizwa le into, uyabona, ngangisiba like umuntu lwana oyithandayo ukuthi abantu bambiza gobela, abanye babuya bembize futhi gogo. Hayi kwakungichaza kakhulu. Okay, ngathi it's fine, ngizoyenza umsebenzi. Imali ithe mayisiba khona, kwafika uJanuary, ngabe ngithumelela ubaba lwana ugobela 3.5. And futhi akuzange kwaba yi-3.5 ngoba kwaba khona ezinye imali phezulu engazi edayo. Ngoba mangingaphambanisi imali engikhiphe kubaba lwana, angazi kumbe ngabe yafika ku-20,000, angazi. So ngayikhipha imali liyana, wahamba wathenga izinto, thenga utshwala, inyama, yonke into ezodliwa. Like utshwala kwangama-type and type, kulabo vodka, abo Smirnoff, amawayini, utshwala besintu, konke kwakukhona. So okay, ngabe sengihamba ke ngisiyenza umsebenzi. Sho ukuthi kwakuyi-Friday, ngangishayisa emsebenzini. Vele mina ngahle ngaqonda khona. Angithi bathi ma usiyenza umsebenzi kumele ulale khona okunembiza zakho khona. Ngoba kumele uphahle. So akumelanga ulale ungekho lapho kunembiza zakho khona. So mina ngahamba Friday manje ngishayisa emsebenzini, ngathi mangiqeda emsebenzini ngahamba khona ngale. Mangifika ngale vele ngifika nje same time ugobela wahle wathi no, qonda e-bathroom uyogeza ngezihlahla kwenzela ukuthi siyongena kuphi endumbeni. Ngayenza kanjalo, bayazonikeza izihlahla, ngayogeza ngahamba endumbeni. Yazi masifika endumbeni laphana angikwazi mina into zokuphahla. Wabe sisithi phahla, ngase ngithi no, mina ngikwazi, ngicela ningifundise. Wabe sisithi okay, ngizobe ngikhuluma, wena unilandele emuva. And kwaba njalo, wayikhuluma mina ngimlandele emuva. Okay, wazibeka kwamba kwalalwa. Uthe ngo-4 wabuya wazongivusa, wathi vuka, akumelanga uqalelwe ngabantu, kumele uvuke first. Ngavuka ngageza. Yazi brother, ngithe mangifika ngigeza, ngapha ngigeza ngento zesintu angithi, kodwa mina ngaqala ukukhuleka ngama-tongues. Ngakhuleka ngama-tongues. Okokuthi liyani into engangiyenza ayifunakali, liyani into engangiyenza, but mina kimi akuzange kwafika. Ngakhuleka. And yena uthini? Uthi kwakona no, limbekelena njalo. Izithunywa zakhe nabogogo bakhe bayadiscuss. Just imagine uthi bayadiscuss. Okay, ngaqeda
Ngithe mangiqeda laphana abantu baqala ukungena sekuzophekwa and kumele ngiphinde ukugeza futhi ngoba kumele ngiyethengelwa inkukhu. Anje uzothiwa kuyagezwa ngegazi lenkukhu. Inkukhu ayitholakalanga. Bayidinga eJoburg lapha. Inkukhu ayitholakalanga. Ngageza ngewayini. Okay. Manje umsebenzi sokuzomela uqale. Wabe sesithi ungcono ngiqala ukuphuza. Ngaphuza brother. Ngaphuza. Ngaphuza utshwala besintu. Umqombothi. Sabe sasinabanye siphuza nabo. Saphuza. Kwabuya nabanye ababuya emsebenzini. Babuya nabo baphuza. Ngadakwa. Nguyoyintshela ukuthi phuza udakwe, dakisa amakhehla kini, udakise nabogogo bakho. Angithi? Ngaphuza. Ngadakwa. Nabanye sebegida manje angithi nayo uyambiza uthi kwakho na gogo uzoqala ukugida. Wayimbiza gogo. Ngathi no. Angithi lithe ngiphuza. Mina ukugida ngikwazi. Ithi niphuze ngiqede. Ngaphuza abanye bagida. Uyazi kuthe ngemva kwe-hour I'm sure ngasukuma. Ngabe sengiyakuthi labagida ngicela limbonise ukugida mina ngikwazi ukugida. Bangibonisa. Kwangathi lento abayenzayo baslow. Mina yimese ngigida manje. Ngagida. Yazi ukugida kwami ngithi kwase kuyikugida lokuyano ongana control. Ugida sunyathela wonke umuntu sebekubalekela abantu ke wabona. Ngagida. Lavuka idemon. That time ngangasho ukuthi le demon ngangithi lidloza ngithi. But manje sengikwazi ukuthi le demon asomsto kaNkuluNkulu because it's abomination embusweni kaNkuluNkulu angithi into engcolileyo. Lavuka idemon. Ngakhuluma. Ngamprofeta abanye ngibatshela ngesintu. Ngapha kwabanye ngangisiba ngugogo. Kwabanye ngapha ngibe yisithunywa. Ngiba prophet. Amsho ngatshela abantu abafika 10. Ngibatshela indaba zabo. Be believe. Babe ngayali babe believer nabo. Ukuthi into eyenzakalayo iqiniso mpela because even namagama ngameshi namagama ayiwo mpela ebantweni engabaziyo uthola ukuthi maybe ngkhokho wakho or maybe ngumkhulu wakho ngilibiza igama lakhe uyabona. So okay kwathi mase ngizoqeda ukubatshela indaba zabo yisikhathi lapho ke idemon elakhuluma khona ukuthi ngoba lo mntwana engumuntu okhulekayo lo mntwana akafuna into zomsindo lo mntwana ngumuntu ofuna ukuhlala ekhuleka sonke isikhathi sicela usenzele ifavor sicela usithengele ubuhlalo baqamba wonke ama-colors konke intonga induku konke ichoba baqamba wonke amachoba abafunayo ukuthi ufuna ichoba lenkonkoni funa isiphandla sebhubesi bafuna konke amasonga baqamba konke into abayifunayo konke baze bathi ukuthi thina ngamanguni something khona lokho bakhuluma konke bathi sicela sifundele lokho just ukuthi sibe ne-visitation nje empilweni yakho ngoba siyazi ukuthi wena awusomuntu walezi zinto kodwa sicela ukuthi uphinde usenzele umsebenzi next time next time wenza umsebenzi omkhulu kube nezingungu yabona basho kanjalo. So mawuphuma lapha ungaphuma ungaqokanga kumele uphume ugqokile impahla zakho. Kwaba njalo sathi masivuka ekseni umsebenzi usuphele before umsebenzi uphele futhi angithi sabe sesihamba emfuleni. Emfuleni ngale kuyabe kusiyalahlwa phela ngale ama-sweets konke amathambo la kade lidliwa ngabantu konke lotshwala busiyaphosa emfuleni lapha. Yazi brothers thema siqeda ukulahla emfuleni lavuka idemon labonga yazi.
labonga yazi everything eyabe isefamilini eyenzakalayo ngithi lakhuluma ngakho ngisho nomsebenzi wami ngisho even nemali engibambayo leyakhuluma okay saze safika eflatini eHebrew then sithe masifika laphana bafika banithela ngamanzi ngaphenduka ukuba yimi ngaba yimi ke manje masifika khona lapho benithela ngamanzi ngale sebeshaya amapiano sokuyiphathi badakiwe abantu bashaya amapiano badakiwe bashaya amapiano okay sathi masifika lapho hayi kwacelebrate ke ngamapiano ke la then kwazofika isikhathi sokuthi abantu bahamba thina abanye salala ke lapho savuke ekseni siye church ngapha ibhabhalazi phela sidakiwe so mase siye church ngale hey mina kwaqala kwafika kimi ukuthi no uyabona lento engiyenzileyo yazi bhuti ngazibona ukuthi sengingcolile kahle kahle ngazibona ukuthi lento engiyenzayo uNkulunkulu akasekho lapha sengibuswa ngamadimoni nje empilweni yami hayi ngalukhansela uhambo lwami lo baba lo angithi yabona ukuthi ngisase yitrainer la yes angikabi ngigobela yes ngisase yitrainer ngakhansela uhambo lwami lo baba lo ngangingasayi church ngangingasayi nakwakhe even bonke abantu akade behamba lapha ngithi akade labo benama gift wabo kubona ngithi labo bakhansela babengasahambi ngoba babona ukuthi ubaba lo uyabagangela okay and ubaba lo aso ntwana kaNkulunkulu kahle kahle ngemisebenzi yakhe bangasahambi uyazi ubaba lo wabe sengikhansela egroupini esontweni just imagine akafonanga ukuthi abuze ukuthi why Ellen ungasabuye e-church why ungasabuye no wangikhansela okay and angizange ngaba nendaba wasikhansela sonke le family yami wasikhipha egroup ebhukwini asange saba nendaba sathi no asisahambi and leso sikhathi brother bese ngigula futhi ukugula kwami kwagula angithi zathi masiphuma emsebenzini wayinike negobongo futhi wathi ngelishaya igobongo kumbe wathi 7 days mina ngalishaya 1.5 day ngaqala ukugula ngangiba dizzy ngizwe kunento ephakamayo esuke esiswini ibuyizo ngivala la ukuthi ngaphefumula yazi ngathatha izihlahla zakhe zonke wanikeze zona ngazifaka ephepheni ngazibeka le ukuthi angisazifuna ngaqeda lapha ngaqala ukukhuleka phela sengikhuleka ke manje and ukukhuleka kwami ngithi ngangingakabi kwazi ukuthi kunento ethiwa i-repentance yes uyabona yes ngangingakwazi but ngangikhuleka but uNkulunkulu emuhle sometimes baqinisile ukuthi izimvu ziyamazi umnikazi wazo angithi ngakhuleka so mangikhuleka laphana kwabe sokuyabuya iphupho elinye yilo lathi ngabona ngihleli nabanye abazalwane ngithi not abapostoli nokubazalwane impela bengibuza bethi Ellen you are a child of God uyakhuleka but why uhlanganisa le mithi yazi ngahlule kubaphendula but ngaba guilt ngaphakathi kwami ukuthi lento engiyenza ingcolile okay ngazithulela kwaphela ngavuka yazi ngaqala ukuzisola ukuthi lento engiyenzileyo engcolile uNkulunkulu akayifuni and manje ngiphethe imithwalo ke wabona okay ngabe sengiyahamba esontweni ipostoli eyinye futhi okay laphana ngase ngihambela ukuthi bayontshela nje bayongisiza nje ngoba phela sengigula ke manje bayongisiza yazi ngathi mangifika brother abangazi ngaprofetha abantu bafika 7 belokho bentshela ukuthi woza lento lezolaza endlini sizozichisa wena umuntu okhulekayo akumelanga ubambe lezi zinto lezi and lezi zinto azifuneki kuNkulunkulu hayi
yazi ngathini ngathi banamanga uyabona akuthi mina ngamenza yadinga usizo ngani but banamanga no ngachiya ngihamba isonto eyi-1 kuphela wabuya futhi umngane wathi hey sis asambe komunye ubhuti futhi uzokusiza ke lo bhuti ngoba lo baba ubedlala ngathi lo but manje ngangasahambeli ukuthi ngifuna ukuyasizwa ukuthi ngifuna phakamisa isithunywa or ngifuna no ngase ngifune lapha lento engigulisayo le yazi ngithe mangifika ngafika ubhudilwana ngamtshela istory sami ngangasela ndaba yokuthi yena ngifuna ayingiprofita owangenzeni ngoba naye ubehlanganisa ube ngumswati ngumswati ubhudilwana so ngithe mangifika ngamtshela inkinga yami imphetheyo vela kazange alindi wavela wathatha isifutho ke wabona wathi ngiyengine esifuthweni sikhiphe lo moya lo ke wabona so kwayenzakala kanjalo wathi ufuna ukukhipha lo moya ngahamba kubhudilwana msho ngihamba 3 days elandelana ngisiyangena esifuthweni then nje mase ngene esifuthweni laphana sengiqedile indaba yami esifutho ubhudilwana wabe sesithi okay into zakho ngiyazibona ukuthi siqedile ngendaba lesifutho liphumile leli thunzilela ngithi and for sure into le yayigulisa ngithi angizange ngayizwa ngifuna uqamba amanga angizange yayingasabuyi izongivala no ayizange okay so kubhudilwana wabe sesithi sambe kuphi emanzini manje semfuna sekhuphula isithunywa sakho wasesithi no phambi kokuba sekhuphula isithunywa sakho ngibona wena wayenza miscarriage ngathi yebo ngayenza miscarriage but umntwana angimbonanga wathi yebo wambonanga cause bamthwebula umntanakho but angizange ngimphikise ngoba ngathi the time mangi pregnant ngabona kubuya omama bangu3 bezongitetisa yabona so ngathi mangivuka ngesikhathi sakhona ngavuka impela ngumuntu obheke phezulu ukuthi like bengingumuntu okhatheleyo yabona ukuthi bengise ku-labor pain impela but umntwana ngimbonanga so ngathi mangivuka ku-dream layer ngithi amsho kwahlala 2 days ngabe sengisiyangena like ku-period so kimi akuzange kwafika ukuthi maybe kune-miscarriage eyenzakele ngoba into yakho na yayinormal uke wabona but ngabe sengihamba kuphi edoktheni ngoba ngathi phela ngimuntu opreg akwenzeki ukuthi ngingene ngaphi ku-period mina ngimuntu opreg ngithe mangifika edoktheni idoctor lafika lathi sis umntwana simbone but you are still i-pregnancy test ithi positive angithi so base bembhalela iletter banirefela e-coronation mangifika e-coronation still lokhu i-positive but mamfaka ku-scan umntwana akekho uyazi brother into yakhona ayizange like nama-doctor ukuthi besho ukuthi ngabe kuyini lento okokuqala bathi nama-fibros so mabethi nama-fibros bangingenisa futhi kumtshina wakhona ukuthi ngihambe ngiyoklinwa belapha ama-fibros lawa ngithi kwabuya amanye ama-results athi asima-fibros ngine-smaller pregnancy so and mina leso sikhathi i-smaller pregnancy angazi ukuthi yini le nto abakhuluma ngayo ngabuza edoktheni ngathi yini i-smaller pregnancy wabe sithi no uyabona like okuhlala khona umntwana kunamaqanda akhule phezu komntwana uyabona yikho okukuwe lapho okay bambisela futhi etheater ngayaklinwa futhi and phambi kokuba ngiyeklinwa etheater babe buya bentesta i-covid bekuyisikhathi se-covid iline yakhona ibe fainted ukuthi ngingabe nginayo ngingabe nginganayo uyabona so ngangakhona ukuthi ngiyongena e-theater ngajikiswa 2 times lokhu isitsho same thing but okwesi-3 yaba right ngangena ngayeklinwa then ngithe mangikliniwe laphana ngabe sengisiya discharge so lapho ngangichazela bani ubhuti lo ngumswati ongisizayo ukuthi istory sami sahamba kanjani
So ubudilwane wasesithi no, kumele siqale siyekwenza ilada, angazi ilada uzwe ngalo. Yeah. Ngathi kumele siyekwenza ilada. And masenza ilada laphana kumele uthenga impahla zomntwana umthumele igama. Angimazi lo mntwana, angimbonanga. Uyabona? But ngaba ne dream ukuthi umntwana uthathiwa, ngithi ngoba naye uyasho ukuthi umntwana uthwetshuliwe. Angithi okay, ngathenga impahla ngamthumela legama. Wabe sebuya ibhudilwana sayenza umsebenzi esigangeni. Okay. Phambi kokuba sivuke siyenza umsebenzi egangeni, saqala sahamba bathini eMpophomeni. Okay. Yazi masifika eMpophomeni ngalo kwakumele ngingene eMpophomeni. Ngayala bazama ukumbamba babe yi4 benidonsela pha ngayala. Anzange ngangena eMpophomeni. Babe bengenzela into zabo ngiguqile phansi ngangena ngeMpophomeni sahamba. So sithema next day sabe sesihamba esigangeni sesiyenza umsebenzi womntwana. Yimi ngusister wami ozemva kwami no brother wami mina engizemva kwakhe nabanye nje sasibadingile nje. Sahamba esigangeni. Sithema sifike esigangeni kwathiwa sibuye nenkukhu, kumele ngithenge inkukhu ezi2. So sahamba lenkukhu eyi1 ngoba eyi1 kwathiwa iyaphekwa kuphi endlini. So masifike esigangeni lapha sibulala inkukhu. Uyabona inkukhu ithi isikhathiwe lapha ibilokhe inyakaza. Like kuthiwa ikhala ngithi yayenza kanjani inkukhu yakhona. Samangala sathi ayikhami kwenzakalani. Yena ubhudulwana bese sithi no kuyenzakala nje ukuthi kunempikiswano nje kwabakini. Uyabona? Okay, hayi savuma. So ubhudulwana bese wathi sithenga amareza, sathenga amareza. Wabe sesithi mina wami akangicaphi. Ukungicaba lokhana uyangiqinisa ukuthi izitha zami zinjani zingangikhuleli. Okay. Mina wami ngiqaba. Yazi uthe mina wami esaphathi ukungicaba ireza yanyamalala. Sayidinga yonke indawo asiyitholanga. Sabe sesihamba kuyibhudilwana. So sithe masifika lapha ubhudilwana bese sithi kungcono sinjani chaya isithundu igobonga ngithi sichaye. Angithi mawuchaya igobonga kuyabe kudliwani. Khona yeah. Sasisidla. Masisidla umna wami nanto idlozi lavuka kumna wami. Mina ngiyakhuleka ngama-tongues. So into yakhona yayifana. Yena uvukelele idlozi ngithi mina ngikhuleka ngama-tongues. Sinomsindo phakathi kwethu ngathi singabantu laba abalwayo something. Uyabona? Ubhudilwana wabe sithi bayekele esho kubhudwana. Hayi sabhiza saba busy mina ngapha ngiyakhuleka ngapha yena ushaya ngedlozi kwaze kwaphela. Sithema kuphela laphana ubhudilwana wasesithi no isifine iqalani ke uphuza utshwala nayo sesiphuzisa utshwala. Saphuza utshwala sabe sesiphuma sesibuyela endlini. So masifika endlini laphana wayenthe ndinge ibhodlela something like ibhodlela lemayonnaise angithi wafaka izihlahla zakhe azifakayo. Wabe sesithi ngibize bonke ama-enemy ami especially like abathakatha embazi. Nje kwabona ukuthi like imali ikhula like imali ihlala emakhaya uyabukwazi ukuthi emzindwana bayathakatha o emzindwana banjani angithi wathi ngibabize bonke ngibathuke. Yazi brother inhlambe engazikhuluma estradeni so phakathi kobusuku ngo12 estradeni ngakhuluma ngathuka. Okay, then after that sabe sesibuyele endlini. Yena seqedile wakhe umsebenzi angithi no wami umsebenzi usuphelile angithi. So umsebenzi owawususele ewayithi uzoncedisa ngawo yikube lokho ekukhuphula isithunywa sami angithi and then kwakuyi Saturday salala ke siphuza ke Saturday la saphuza brother. Sasine speaker sokuthi sishaya ingoma zona ezizethomoya msho zona ezezesintu ezigidwayo lezi. Sagida kwaze kwasa siphuza sidakwe. Yazi ngithe mvuke ekseni hayi ilanga lakhona ngashona nginembuzo holiday ukuthi lento engiyenzayo ngiyenzelani ngifunani kahle ngoba into le ayingisebenzele. Ngathatha izwatsho zonke enganginazo
konke lezigaba lo wasekuqaleni ngithi lazi kabhuti lo konke namakhandlela wayengiphele ikhandlela eli-red ukuthi ngilibophele eminyango wami ukuthi yili protection yami ngathatha konke and ngathi mangisabhizi udiyo lasuka phezulu le lwazowa phansi phahlaka ngathatha yonke into ngayi-emthanga ngafaka emaplastikini ngathi no angeke ngiphinde futhi mina ngisebenzise lezi zinto. Ebusuku yikho kwafika khona iphupho futhi ngaphupha ngibona like thwayini inkosi no thwayini ibutho kufika amabutho kwami bathi sithunywe inkosi mina athi lithunywe inkosi kwenzakalani wathi kuthiwe sikutshela ukuthi uzosebenza nge-church uzokhuleka ngathi mina bathi bathi ayisiyahamba badlula bahamba ngathi hayibo kwenzakalani okay angithi ndahlile imithi liyana yini into eseleyo usele izimpahla like amabhayi lamalokhu zenini and then okunye amabhayi enganginlawo ayikababalwana ubhudi lomswati akhona wayewachisile kwakusele okunye wayekubone naye ukuthi kuyakhanya ku right kuye wathi ngikugcine just for in case okay so kwabe sokubuya Saturday ngabe sengihamba isontweni yabona isonto le ngithe ngathi bangiqambela amanga ngabuyela ngabuyela ngiphethe izinto ukuthi ziyachiswa ngithe mangifika bafika bangitshela into leziyana babe sebengitshela ukuthi mangifika endlini ngihambe ngiyozichisa vele ngathi kumele ngihlala amalanga mangayi bathi ungafikisi 3 days hayi vele mina ngabona sokuyimthwala enzima same day ngibuye e-church ilanga kungathi kuba mnyama ngacela usister wami ukuthi ngikhambe siyochisa sahamba sachisa uyazi brother ngithe mambuya ngezwe ngathi kunento something ephumileyo emzimbeni wami ngazizwa ukuthi no manje sengingumuntu manje then ngaqala ukukhuleka brother ngabuyela kuphi kubazalwane angithi le isonto ipostoli lebe mfuna ukuyadinga usizo ukuthi ngechisa ini into leziyana but akuyona isonto engifunayo mina isonto yami yini ngabazalwane ngabuyela kubazalwane sangena ku fasting iviki yakho nama ngiku fasting ngakhuleka brother so ngithe mangikhuleka ngaqala ukuzwa ukuthi manje iHoly Spirit iyafika ngakhuleka and ukukhuleka kwami ngangikhulekela ngisemsebenzini like umsebenzi wami ngiyenza i-Bible and Child Minding umntwana oyi-1 kuphela so abelungu bamabekho siba yithulo umntana endlini ngakhuleka brother and umntwana besasemncane that time ngakhuleka ngakhala ukweza ukukhala lokhana like ukukhala lokhana ukuthi into le uyenza imbi uke wabona like ukukhala lokhana kungana control lokhana uyabona yikho kwafika kimi ngakhala so ifasting le yaba nge1 week Monday to shukuthi yaba nge-Monday to Saturday mangaphambanisi ngoba Sunday nganzi e-church so okay ngakhuleka Monday to Friday and then namaphupha seqala ukubuya and then futhi kulento engikhohle ukutshela yona into engayibunothisayo ngithi ma ungumuntu obamba izihlahla ngithi thwa ama vision akho kubuya kwawa ngithi awafani nomuntu okhonza uNkulunkulu kuphela awafani lawa abantu abayizangoma ane darkness phakathi uke wabona uyabona ukuthi asonto ebuya kuNkulunkulu le ngoba ama vision engase ngiwabona ngithi ngase ngibona ukuthi no asoma vision abuya kuNkulunkulu lawo nokune something wrong phakathi uyabona so ama vision lawa ayi darkness lawa abuya ku kingdom of darkness ngithe mase ngibuya ngapha kubazalwane sengichisile zonke izinto ngithi havaleka brother ngaqala ukuthi akusela vision ebuyayo kimi yes asekho konke lokho kade ngubona ngisiba ngumuntu lwana ogqizayo ogidayo kwaphela kwakungasabe khona ngangasala vision engibonayo okay ngaqala ukukhuleka angithi la ngapha kubazalwane bangisiza bangikhulekela naba ngithi so
but kubazalwane ngapha angizange ngaba ne-confession ukuthi mina ngibe ngumuntu okade sebamba okanjani. No, angizange ngaba nakho lokho. Ngahamba siyacela usizo nje batshela like ukuthi ngike ngasebenza ebunyameni nami ne ngizocela lingikhulekele. Uke wabona? Cause like kubazalwane labade ngibahamba bekungasibazalwane laba ukuthi kumele kube ne-repentance nje eyenziwayo lapha. Uke wabona? No, ibingekho. Ibe kungana holiness lapha nesontweni liyani. Kodwa bebekhulekela impela. Bangikhulekela. So nami angithi bengiku week yokukhuleka. Kwathi Saturday ekuseni ngathi mangivuka ngathi yazini namhlanje ngifuna ukuthi ngike ngibe nabantwana bami. Sike sivuke senze breakfast nabantu bami sidle sindawonye. Uyabona? Ngizwa ngisiba nengqondo liyani engitshela kanjalo. Uke wabona? Ngathi ngifuna ukuba nabantwana bami kuphela. Angifune enye into. Uke wabona? Ngifuna ukuba nabantwana bami kuphela. Yazi brother ngayenza i-breakfast serious yazi. Ngayifaka etafuleni. Ngaqeda ngababiza abantu bami ngathi wozani bantwana. Yazi ngathi asikhulekeni sakhuleka. Yazi brother phambi kokuba ngidle siqeda ukukhuleka ngithi ngaba like le nosizi ngaphakathi kwami. Yabona? Ngaba nosizi ngaphakathi kwami. Kwaba khona engathi kulomuntu ontshelayo ukuthi Ellen ubusenzani olalong. Awubona uNkulunkulu ukuthi ukuthanda kangakanani. Awubona ukuthi lento ade uyenza ingcolile. uNkulunkulu akayifuni. Why wenza kanje? Khuleka. Ngasukuma brother. Ngangena ebedroom yami. Ngakhuleka. Bengumuntu lana uthi mayikhuleka maybe ngithatha maybe about 30 minutes. But that day ngicabanga ukuthi i3 hours ngayifikisa brother ngikhuleka. Yazi ngasho ukuthi I'm sure i-deliverance ngayithola endlini that day brother. Ngangikhuleka so ngizwe ngathi kulomuntu ozongiwisa. Ukwabona uphakathi komkhuleko. Uwe ngawa more than 3 times. Ngawuqala kwaba khona umuntu othi vuka khuleka. Ngavuka ngaguqa phansi ngakhuleka ngawa ngavuka engathi umuntu uyantshela ukuthi vuka khuleka ngavuka ngikhala then third time ngawa angivukanga third time. Uyazi ukukhuleka kwami ngithi ngangingasakhulekeli mina ngedwa ngaba sengingumuntu lana ongathi uyamanifest angithi sengikhulekela nabantu abakuma ocean abathunjiweyo. Uke wabona? Nabantu like abahlutshwa like ngama spiritual husband, spiritual wife. Angithi ngabe sengathi umuntu omanifestayo kanjalo. Uke wabona? Okay. Ngakhuleka. Ngabakhulekela ngaba 3 hours yonke mangaphambanisi. Ngaqeda. Yazi ngithi mangiqeda brother. Ngisho no neighbor wami wathi hayi uNkulunkulu khona. Uyazi ungitshintshile nami wangifaka lapha kade ngingacabangi khona. Hayi uyakhuleka sisi. Okay. It's fine. So ngahamba esontweni kwakuyi Saturday yangithi. Okay. Sunday ngahamba eChurch. Lento engiyenze endlini into yafika yavuka naseChurch. Ngaba ne crisis kimi nje uke wabona. Yazi but enhlizweni lokho ekufika liyani inkulumo yokuthi why bengenza kanje? Bengabona ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Why bengisifake ebunyameni? Yini into akade ngiyenza? Bengishoda ngani? Ngoba ngiyasebenza. uNkulunkulu khona. Why bengisiyazifaka like endleleni yobunyama? Why? Ngakhuleka nasesontweni upastor wangisiza wangikhulekela naye. Uke wabona? Bangikhulekela. Okay. Manje ama vision seyabuya. Yabona? Angithi lawana abengasabuya asebunyameni. Yes. Manje kwasokubuya ama vision asekukhanyeni manje.
So ekukhanye nama-vision lawo isonto le nguyo ngicabanga ukuthi bekungasiyo uNkulunkulu afuna ngibe kuyo. Uyabona? Ngoba every time bengithi mase ku fasting or even noma singekho ku fasting bengibona like ngento ezenzakala phakathi esontweni la. So but mina ngithi it's fine. Angithi umuntu okhulekayo ngizoyidlulisa lento, ngizoyikhulekela noma into edangerous kangakanani ngizoyikhulekela. Ithi mina ngicontinue ngihambe esontweni because mina isonto lana ngayithatha nje ukuthi isonto okukhulekwa khona. Uke wabona? Ngazitshela ukuthi holiness ikhona ngoba bengingakabi yazi holiness ukuthi into enjani. Uyabona? Okay. Awuthi senze so. Awuthi siyemakethe kancane. Kusele engakanani maybe mobu? Ukusala kwayo kusele le ukusuka kule isonto yabazalwana ngithi ngize ngiyobona isonto kumele ngingene kuyo ukuthi kwasala kangakanani. And then after that mangifike esontweni leyi yikho ngithe mase ngifike esontweni leyi ngamukela uNkulunkulu angithi yikho uNkulunkulu wabese maybe into esikhathi singakanani? Ngicabanga ukuthi angazi mbe 20 minutes. But into ekhona yikuthi kunezingoma futhi uNkulunkulu usukwamblessa ngezingoma. So isingaba isikhathi eside ke lapho. Kusho. I think should make kanjalo. Izofuna ukuthi ngikubuyise ke. Okay. Yeah, because ngibukelela nendaba yesikhathi sethu angithi nalabo bafuna ukushoot. So it's fine. Uma ngithatha inamba yakho ngizo-organize ukuthi siyikhave yonke into yakho. Okay. Yes, maybe for now asi-wrap up and then mina ngizothatha inamba yakho. Okay. Okanye ngithatha inamba yami then si-organize maybe next week. Okay. Sikwazi ukuthi sibuye futhi. Okay, akuna problem. Ukuthi nabo laba bafuna ukushoota nabo. Ngibathola isikhathi. Yes, ngibathola isikhathi. Okay. Akuna problem. Yeah. Bazalwane, siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Sisahleli naye usisi. Due to isikhathi sithi ungcono mhlambe sizoyi-organize aphinda abuye futhi ngoba asifuni ukuthi umuntu makafika la angayiqedi into yakhe. We want the person or the guest to empty themselves kulokho esuke beze nakho. So maybe nje kulama minishana lawa mhlambe nje ithi ngimnikeze sithi kuyi-wrap will organize another day so that you will come back azoqedelela kahle into because I see it needs more enough time. Maybe maybe mhlambe in this few last minutes maybe mhlambe ake siqede into yethu. Okay. So angithi lapho ngase ngiqala ukuthi ngiyabona ama-vision into ezenzakalayo ngasesontweni lengisonta kuyo angithi. Yes. I remember sasiku 3 days fasting. So ngabe ngibeka umuntu lana ukuthi mangithola ngiba nama-vision ngiyahamba ngiyewashare esontweni angithi. Manje the thing is noma ngase ngithi mangihamba ngisiyawashare esontweni ngase ngibonile ngento embi eyenzakala ngaphi esontweni leyi. So ngoba ngangithi mangiba nama-vision engiwakhulumayo angithi yes kuba khona ukuthi like ngabantu labana angazi ukuthi ngabeka ngithi ngabantu abanjani like abantu labana abangathi ababelieve ngayo. Okay. Ngoba ibe kuyisonto engana holiness kumbe angazi njalo so and then kwasokuthi enye day sathi masiku fasting ngabe sengibona omunye usisi ebuya ku pastor ezomtshela ngomunye imember yasesontweni. Angithi like kulomuntu ongakuphathanga kahle noma ubuya ku pastor kumele into yakho lifike likhulekele or limbize lizoyikhuluma liqede
ndawonye angithi but mina ngabona upastor nosisi lo bekhulekela lwana omunye imember bemkhesa ukumkhulekela kwabo ngabona bemkhesa yabona so kwadlula and then makudlula laphana mina ngumuntu lwana ukuthi ngithatha isikhathi sokuthi into mangiyibona ngize ngishiye into leyana ngumuntu lwana ukuthi ngifuna ukuyibona kahle kahle ukuthi kwenzakalani iyapi lento kwabe sokusiyabuya futhi same day mangiqeda ukubona bekhesa usisi lo kwabuye elinye iphupho futhi ngabe mbona upastor nabanye bakhe abangaphansi kwakhe abayi2 beguqe phansi ngevision engangibatshele yona angithi abantu mabeguqe phansi bephamisa izandla so bakhuleka ngithi bathi bona babengakhuleki ngezwe bekhuluma igama lami bethu Ellen uthatha ama chance uyabona ngapha bebheke phezulu befaka amasudu bonke so yabe sisiyaphela ivision liyana okay and brother anzange ngathatha ama action ukuthi no lesonto akusosonto amshomele ngisonto ki ngakhontina ndoke ngihamba ngena ku fasting but still ama vision namaphupho ayelokhe ebuya and then mayibuya laphana elokugcina elabuyayo ngabona mangifika esontweni ngihleli nomunye usisi siyakhuleka like masikhuleka kwaqala usisi lwana ukukhuleka mina ngihlele esitulweni usisi lwana uyakhuleka nangamathangs khuleka nangamathangs nami ngabe ngisukuma manisukuma ngisiyakhuleka laphana ngabe sengisiya izwa ivoice like ivoice liyana ithi Ellen uzolunywa ngathi ngizolunywa ngabona like kuyiscreen esibuya phambi kobuso bami ngabona ngifika ngene esontweni ngihlala esitulweni kanti isitulo lesi engizahlala kuso ngizolunywa esandleni so yaphela kanjalo ukuthi ngizolunywa then after that brother ngaqala ukuhlala phansi ngathi no mina ngizokhuleka ngizocela uNkulunkulu ambonise isonto okumele ngiyokuyo angithi uyabona kumanje ngiyabona into ezenzakalayo angithi mangikhuleka uNkulunkulu uzohlule kanjani ukumbonisa ibandla enzakuya kulo so ngakhuleka brother ngisho ngahlala almost about 3 to 4 months ngingayisontweni ngihlele endlini ngikhuleka but ngiyena kuma fasting ngikhuleka impela then yikho ngabe sengibona ubani uSister Nyasha and futhi phambi kokuba ngibona uSister Nyasha ukuthi ukuthi ngijile emuva ukuthi ukubuyela kwami kubazalwane kwaqala kanjani mase ngichisile zonke lezi zinto ngaqala ukubona upart 1 ka brother Enigma uyabona upart 1 ka brother Enigma wangiphendula mina ngifuna ukuqamba amanga wangikhipha esonweni sami wangikhipha ebubini bami mambona upart 1 ka brother Enigma wangikhalisa kakhulu ngoba into engangizenza uke wabona nezinto mase mamela ipart 1 ka brother Enigma hayi ngabona ukuthi ngingcolile brother siswami asenze upart 2 wethu that's quite very interesting manje leyo I think let's organize part 2 bazalwane bami lamakhaya ngicela ningixolela usisi ukumbamba la ngifuna ukuthi masenze upart 2 wethu akhulume yonke into the way azobe ekhuluma ngayo without any rush without any pressure of time njalo njalo so ngiyethanda nje just ukuthi only for today sibambela nosisi wami soon and very soon I'll call you siyenze futhi upart 2 wethu phela ngishabe uthatha 2 hours 3 hours whatever time I think kuyomele kuze mina nawe kuphela la e-studio singenabanye abantu abazobe bekhona abazobe belandela yes so just for only today nje ngiyacela ukuthi sibambela maybe your closing words nje namazwi wakho wokugcina sisi okay kubabukeli abasemakhaya ngendawo ngiyathemba lapha elikhona lihlale likwazi ukuthi uNkulunkulu uyalithanda ngoba lapha embuya khona ngibuye ebunyameni but njengomntwana kaNkulunkulu
ungikhiphile uNkulunkulu ebunyameni wazongilethe kukhanyeni and wazombusisa ngento eziningi. Ngiyacela emakhaya ukuthi lihlale lilethemba ukuthi uNkulunkulu khona uyalithanda. Noma ukuphi uNkulunkulu nawe. Ungalahleli impilo yakhe ebunyameni. Inkinga zakho zonke zitshela uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nguye wasidalayo wasiletha kunomhlaba. Kodwa uSathane nguye osuka asitwiste afuna simsebenzele. Kodwa egameni lika Jesu hlala nilithemba likuNkulunkulu. So sibonane futhi. Lizezwa. Siyabonga sisi. Because ayigcine. Thank you so much. Please do come back. Yenze esinye isikhathi for us ukuthi ubuye sizoyiqedela into yakho. Hayi ngizobuya ngoba ijeni yami inkulu shem. Ngoba bengingakwazi nami ukuthi like uNkulunkulu ubembekele like isipho sokuthi ngisinga nami. Ibe ngingasakwazi lokho. But mangithi ngikhumbule ebuntwaneni bami ngithi ngibonile ukuthi uNkulunkulu wambisela laphana ubuye wazosivusa manje. Just imagine sengingenile esontweni umbusise nge5 gospel. Wow. 5 gospel. So ngiyajabula nje ukuthi sithinta zonke lezo. Siyabonga kakhulu sisi. Bazalwane bami siyabonga kakhulu. Ake sibambe la for today. uNkulunkulu ke akanibusise ke akanigcine nalapho emakhaya. Due to isikhathi sethu ngabe sisaqhubeka nayo sisi, but sikithi ake sibambe la. For today we'll make another time siqhubeze indaba yethu izifike la ephela khona. uNkulunkulu akanibusise ke. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Umbizo sister ne? Yeah. Oh, sister. Yeah, ngizohlala. Oh, ngithatha ifoni yami, ngithatha ifoni. August 2025 starting from 10 a.m. till late. Address khona ithi Kagiso Drive and next to Ngasekusham Hostel. Okay, ngizokureminder ne. Okay. All the way from Durban kanye nomfundisi uModisane from eKagiso. Andumculo ndudumiso ukhona uMinister Faith Ngwenya amahle shezi nokulunga nqumalo namandla msondo owaziwa kwiGod. For more details 0788 417 844 or 07322417. Asibona khona Kagiso Roadshow. Ne. Yebo. And yazi sometimes oqinisile but ukuthi ngibhale phansi yazi. Ngisuka ngizikhohle. Ngizicabange sokuphambili.